ka channel lo thlir tu te zong zong in zawai in chibai ka buk vek acheu ole tun chum kam video a chuanin ka lekha bu siam let's learn hindi zirtir bu kha karon soi zau do na ka siam chante ka ve deu te karon soi do na he video hi atop thlenga min lo en saka min lo thlir saka min lo ngai thak sak turin ka ngen acheu ole ama sabera chuanin hele khabu let's learn hindi ti hi book 1 le book 2 omtura buat sai ani a kan buat sai na chanber chu rei tak online class kan kal to nu a mizo nau pangten mo mizo nau pangten kan nauten ti nani chu hindi nuam ti taka anlo zir theina turata na siam ani a hun rei tak online class kan lo kala online class kan kal chuanin tu te ma hi indim thei kan ni lawa le khazirte alo pe omlo ema exam na ate po achul chuan han enton me te kha alo har salo ema amairo chu tuma indem thei hi kan chuang lo ani mani chana cheu han inda ta ila ke ni pon kan enton lo be kang em ti kha ani ti chuanin hindi subject hi no pangti tan hianin a boring ani a boring ema aming han soi ringot po hianin hindi han ti ringot po hianin namdang chong te alo ni a vai chong te alo ni a boring ema a pe omlo ngal ani chu me ba ka athumal te hi a consonants te vowels and signs te hi alo dang lam box si a English angkhanin alo mizo chong le English ain zul zui ang hianin ain zul zui ve si lawa alo shanglak mei box si a chu wang chuanin hindi hi a boring in a hne em thin ani no pangti tan hian ama ero chu kan ti ang hindi ziak le chiar thiam hi keini mizo te hianin kan ti tur le kan ti mak mo ani kan thiam nge tur ani a chu kan ti mak mo ani chu wang chuanin kan no pangteril ruwa hian kan fa te kan nau te mo kan wa te po anyang chu anril ruwa hianin hindi poimo zia hi kan tu a anril rusuk thlek te kan ti danglam sakhi ahunin achul to takzet zet ani chu wang chuanin hele khabu hi karil ruwa aron oma dotted fonts sachanga bulchanin dotted fonts kan ti chuanin achui tur ang ti kha ani a ti chuanin picture na tak te attractive the ang ber tur no pangtena an keu chak ngoi na tur khanin hindi zir an lo cha kan nuam an lo ti theina tur tan khanin kan bua sai ve tarup mai ani ole ti khanin let's learn hindi zir tir bu kasiam chante chu kalau soi zauta a ka ve em ka ti te po kha kalau soi zauta ani no pangten hindi nuam an ti lo lut tuka chu wang chuan anril rusuk thek tlem te a soi danglam kha kadu a kha ka siam chan deuh ber chu ani ti chuanin thil pakhat le chu zon tam tak te a om theya hetianga le khabu kan siam hianin sum le sum chu sum ani a hlok na kha chu tel kan du veka tunge le khabu siama a hlok na tel du lo te lulang ni ama ero chu kha ka gol ber ani lawa ka gol ber chu mizo nau pang tam tak ten kan naute kan fa te kan tu ten hindi poimo zia an lo shiata an thinlung pheka an lo zia theina tur atan le hindi subject hi nuam an lo tia an lo enjoy theina tur atan khanin ka siam deuh ber ani a ti chuanin reilo te hele khabu hi an zir anga nakin loka chuanin hindi is my favorite subject an lo ti the nge na tur atana ka bua sai kha ani a ti chuanin aman zat hi book 1 le book 2 a om ani kan ti to kha book 1 hi cheng somriat man ani a ti chuanin book 2 hi cheng zaman ani ole khati zong khatun chuma kam video chu lo ni phot se in zawai in hun man nuam vek ule